Alright, thank you. Belakang ni. Kamu tadi parking mana? Saya parking tadi bawah tadi. Bukan, saya mau naik atas. Oh, ada. Okay, thank you. Hello. Ya, saya... Aduh, sini line tak ada. Bukan tu saya punya. Bukan tu saya punya. Saya nak angkat barang. Saya pick up. Oh, ni. Saya tak tahu sebab saya punya line tak ada. Betul lah. Betul-betul buat hal lah brother tadi tu. Benda takkan dia tak baca kan. Stiker dekat parcel tu. Sebaik dia tak koyak lagi. Korang kalau nak tengok next video, kasih follow lah. Ciao.